And many thanks to philanthropic support from Reed Hastings, the co-founder and executive chairman of Netflix. Rwandans will be able to acquire a new smartphone for under $20 in order to take advantage of the offer. The phone, it is smaller in reality. This is maybe a 42-inch phone, but it will be 5-inch phone. It's a real phone, 4G phone, very strong, with 30 gig memory RAM, 2 camera, 5 megapixel, 2 megapixel, and of course it has a 4G and all the facility of a real smartphone. I tested myself, and even I will. Yes, na telefoni yangahe? Na telefoni yangahe? Murakaza neza abana banyu, murakaza neza mu ijuru, muze mbatembereze. Bisa biri kumara iki hano? Cyangwa sha turi kurota hano ntago ari mu ijuru? Muri paradizo. Ariko se ubu ntago ari kubeshya, ko nzi ko mu ijuru hazazamo abantu benshi, ubu internet zadukwirara. Iyi router ya 4G pocket wifi wayikonekta ku bantu bageze mu 10, iroroshye ku buryo itwarika neza no mu mufuka, n'ibindi byiza byayo byinshi umuntu atarondora, kandi ku giciro gito cyane. Airtel, a reason to imagine.